Keriso, le tātou ainga ia Keriso, le nei fo ia fiafi, ia whaamanuina, le suafa o Yehova, le tuo Abrahamo, le tuo Isaako, le tuo Jakopo, le pa'i o Israelu, Yesu Keriso, le tātou walii, lo tātou whaola, le silisili ese, le li o le file mu, lo tātou watua, o ia o le tātou tamā, ia tātou te vi ia lo na suafa, ia I mea uma tātou te whaia, e meiso lana pule whaasoa, tai mai loutou soifua, ia malo nei ola I le nei fo ia fiafi, e toi so ino tātou proklame, ia por tātou Bible Study o lo whaangaso ina nei, whaatalo whatua itina, ia ma te maare ngā te o na le atua mo lātou whatua, whaatalo whatu fo I le loa loa si tātou o tunu o lo mafuta mai, I lunga le tātou proklame le nei a fiafi, a whai o le whatu a e maua ma le tātou proklame, ia o Kevin Uruiva le nei, ma le tātou whaasoa, ia ma le tātou proklame o le o ino le whiongpa I a le atua, o tātou ino wha le atua, ia o le tātou whaasoa pēna na upu o na whema I tupu le whaatua tua, I le tau longo longo, o le tau longo longo le whiongpa I a le atua, ia o fia lava se meo e mafuta mai ai whaatalo whatua ia te oi le suafa manu malo Yesu Keriso. Ia a whai fo I o tele ni whita ma ni whingata ia man tūlanga fu ului tau o leo langa o loo whaapeona whia ngai ma oe lui e whaapeona lui e nai lo whaatutua whaatai le tua le alawa e mō le avanoa e te mafuta mai ai ia e toi so ina fo ia le o ino le upo le tua ia te talo I le tua ia vela na upo o se whaamanuianga ia te oe le ia fiafi ia ai mai se fo ia e lolo na fina ngalo pito silio na whaamawhaina I lunga le tātou a onga por tātou Bible Study ia e loa le fina ngalo le tua excuse me ia whaapeona e loa na upu amene ia e loa na fina ngalo me se ia e loa na upu ia e loa le tāu o lana upu ia o a fo I fola folanga o lana upu ma whaamanuianga e me se fo I le whengainga ua umo na whaia le tua le tamā mo I tātou e ala ia Yesu Keriso o le tātou folaunga le nei e pei lava o le tūlanga fo I le tātou te whainga mala o le tātou te whainga malanga tātou te angai I le langi o lau whainga malanga o mea uma lava la ia po o le oso lau whainga malanga po o mea e mo o mie oi lau whainga malanga I le yeile o langa le nei wo umana tu sia e le atua I tutono le tusi le nei wo umana yeile na upo na fina ngalo o mea uma lava mo oe mo wau o le ale mea mana o ile atua mo oe o mana o le atua e te mai o mana o le atua e te afoi e te ola malolo o mana o le atua e te ola mativa po o mana o le atua e whatamau ainga ina oe o le alo na fina ngalo o le ale tumutumunga o lo na fina ngalo mo oe mo au a o tātou whai malanga la a ngā ile langi o umana au mai e le atua lo na fina ngalo mo lo na atalii ma le whia ngai ngai tātou te olai ma manuia e ala ia Keriso le wai tono lana upu le ala tātou te whaasoa ma o ina ila na upu ina ia eiloa ono re tele leo teimi tātou te whete e na iai tele tangata ua a whaina lo lātou wola whaatuatua po ua le maua le tali o le whaatuatua ono lai whaavaivai I lātou le māsalo salo po le fina ngalo le atua ia mai pe fina ngalo le atua ia malolo ele o mauti noa nes tangata pe o le fina ngalo le atua ia malolo na mai la veil mana tu tangata fa pe o le fina ngalo ale o le atua ia o mai mo woti really le la tato wo le fion pa ia le atua ia o mana tato tala noa ai ile aso lua stasio vai ngor tato prokalame a fei tele mai mo prokalame la so lua ia nga ite mai mo ai e le lava so o lau mai mo nga ia mo la to masani fo il tato Bible Study tato pa anga appreciate ia pe a fai fo ia mo so wa no share to tato prokalame lunga lau timeline ia ai di matalia tato prokalame share ni lo lunga avea o se fa manianga ia yo ainga mo wo ia manisi fo ina ia mafai ona how o tuai ia le so so anil ta la fo ale upo le tu yo la to wola mo so fu la tato tano le tu le ma to ma yo vo au le tu Abraham Isaako ma Jakopo le pa io Israelu Yesu Keriso ma to te watu ila wa fio ele suafo Yesu Keriso tama o ma to sauni o ina la upu
tama o lo wanganga pa ia o ia o le moli mausili, o ia o le sa ia i le amatanga, o ia fo ina ia tusia mo Sofia i la to ena a tusia upu tama o laua fionga tama tatala o mato mata faleanganga feta lailo wanganga pa ia ma o a o mai ate mato le upu o le ami o tonu ai mise tama le upu le ola se ia mafai o na o ina i mato e tusa ma laua fionga tama fe so ani mai lo wanganga ia te mato ma o ai mai mato le nei a fiafi a o fa ia o ngaina lau upu fa moi lau wanganga pa ia ma le fa linga o le ngana ai mai se tama ia fai ngofie o na malama lau whanau au ane i mawhai o na ngau ia le te apolo lau upu so ni mai o e tama le nei a fiafi ma lau wha unga ono le suafa o Yesu Kiriso wole me bala au atu mai nei amene ma amene sa fa peona tātou tala noa i le il tātou Bible Study le vai aso na se ima vai atu nei i le aso lua na o tātou tala noa ai o ai au mai ai mai ma mala wha le nā tua ai au mai le atua pe au mai le ti apolo no wha longo i le isi stasi o moli mau stasi o whailaunga wha pena o e whaile la tō wa crusade foilele ai o atu wha tūr whale i la lai wha tūr whale i a wale le whaingo le la tō crusade lai whai au le crusade mo wha malo longo mai whaingo wha malo longa me me wha pena o la lai tō wha tū wa tūr whale i ai angi man makangi fulele le lea i saile le a foino le mea ele meo le faltapo leni lena sa tau fa tu e a foi fai ele la to wa e a fa pel tala i fo ia ale fai la unga le fa pe o ia wana le lo porti apollo po le tuale nga kango ku le esele o no fo mo to ma fu fu ile lo to fa pe a fai o lai e tau ma fai ia nei tangata e afo e tapu e afo e tala ile tu ina ia la via ia nganga en mera sa ile tu ku le e sel fale i no winga o le tu o la fe so ani le tu i tanga te fa tu fale i ele o le tu o sa ku le sa ele o tau ma fa ile tu e ta o fi o me le la ngai no na upu ma sa we fa le anga ni me o e fa e vi e no so fa le ai o la ile meta o la fo i ile sa fa la ve o le ti apolo le e re telo teimi tātou te tua ia le tua i mea whapea whapea i o le whina ngalo fu o le tua lewa inga ia awengi kaungu o le whina ngalo really tātou te tua ia le tua i le tele o mea tutupu le tātou wola mo le tātou soifua asi la le tātou mata upu i le aso lua ia me ei loa i foi le ai o le ti apolo le ali o le nei lalo langi a le nei fiafi o le tato oe ia wale na utal no mo fa pe atu o le ti apolo le faia me le anga umai tu pulo langi nei o ti apolo le o le atua o ti apolo le te fa le te va ai tu ai le me le anga umale la lo langi nei le ma se me na faia le atua me le anga umalo langi nei o ti apolo o ti apolo to fu ila fa yu pule amen Famile tu sile Ioane ro mta upu se fulu, foi upu se fulu. Fetala Yesu fo mai olenga oi. Ele aise me tasi sa wai na ona ia nga oi, mafasi, mafa umatia. Fo mai ua o sau ina ia lato maua leola, ia maua atili ai lava. Atu e faitau watu fo mai olenga oi. Ele aise tasi me sa wai na ona ia nga oi, mafasi, ma faa umatia, ua o sau ina ia lato maua leola, ia maua atili ai lava. A tupu se mai lo tino, a whai o nei ti ngalo uru o lea lava o le cancer, po o lea lava se mai o mai ai diabetes, ia po o le, mto se mai e tere na mo i tātou, o le fesili, o le fa mai Yesu i o le ngoi le ise me tasi e sa waina o na ngoi mafasi mafa umatia. E fa mai Yesu ua o sau ina ia lato maua le ola ia maua atili ai lava. A mai lo tino o se ola na mea. Ele lei. Nia i ele anga.
e whaingofia le tali o le tele o mata upu. Pe a whai e tātou te o i le fionpa i a le atua. E lo tatonunga e a foi. O le atua e le lei. Amen. A le lei o le atua. Ai a le anga. O tātou. A le lei o le atua. A le anga. O tātou. Fa mai ia a le anga o le ti apolo. Wa te lo te imo tātou. Tātou le lei o ti apolo e le anga. Le se mea e fa mai o ke le anga. Le o ti apolo e le anga. O le atua e le lei. I le ngā lue fo ila fa mai Yesu e le mawhaina ngā lue whaatasi le pōli uli. Ma le malama lama. Wa iai ni stangata whaapea o le ngā lue le atua ma ti apolo e wha mai ngai. Yo te tonunga na tangata e whamai Yesu e le mawhaina ngā lue whaatasi le pōli uli ma le malama lama. O le tasi o whai upu le na tātou tala noha i le aso. Amen. Le tusi le a Isaia. Hallelujah. O i leo lo whaapeo na e nisi lātou te whaawinga ina le whai upu lea ia ma lātou au mai e se winga whaapea o mea le anga e mai le atua. Le ili tala le whetala inga le atua fo mai o o le whaia le malama lama ma whaatupuina le pōliuli o le whaia le manuia ma whaatupuina le mala. O au o Yehova o le whaia ia mea uma. A esi ia marifoi upule au no malo faita wino le tusi atoa le Isaia 5. Ma isi kusinga i luma kumar kusira muni mai. Ma tua ele i loa le context o le foi upule. O lai tala noa i le mala o le whaamasinonga. So o le mala o le whaamasinonga. Pe a o ina whaile whaamasinonga le atua. Ina ua whaile whaamasinonga le atua i aso koma ma komoro. Si tatou mua e a foi no le mea. E tata no mua le la uto e foi mai tatou wolo to tonu e au mai fia mo le whaamasinonga. O le la tatou e tali le fisili le nea fia fifa bea. O ala mea le atua o whai laulangi pe a whai o ti apolo le runninga laulangi. O le ala le involvement a le atua le laulangi. Ale atua tama. To te maua i tonu le, mantua fo le whetalainga Yesu na whaapea ai ua tele le saito ai to iti le selenga. O le awhai au whai ngā ruenga. Ai whamai ua tele le saito. Whamai la e whetalainga Yesu, whamai, ia outou tatalo i le e ona le selenga. Ia au wina atu se au whai ngā ruenga. Sa o whamatalaina fo ia le whai ma se whaata ita inga ia o le atua. O le atua e peo le, o ie ona le, e peo le landlord, o se whaata ita inga. O le atua e ona peo le fale. O la ie ia, o le fale ie le tangata owninga le fale. E le landlord o le fale. A whaila i enti ni a foi, ni tangata o lai, avea matenanti totono le fale. Tangata laua lātou lisia le fale. O le landlord la, se ata whata ita, e pi whapea nā le ato o le atua i le laulangi. O ie ona le fale. O ia na fausia le fale, o ia na whai atoanga le fale. Tango lo le atua lisi le laulangi, tuu i le tangata e pule i totono le fale. Whamari tala le tusia salamo fu mai o le langi ia, o Yehova ia, o le laulangi, ua ia tuu ina atu i le whanau a tangata. O le atua la, e le peile atua o le tangata e tongi le moa a heu le afa. Sa or whengar kala, kongi le moa a heu le afa, pe kongi le afa. Ina, kongi le moa a heu le afa. E le wha pe nāla le atua. E le wha pe, le mea fo i le pe ave a la lave e ngufore a kua mau le si pito pe o au e ona no. O le atua e a mi o tonu ina ua tango le atua e ave ia pe i o le whataita inga fo i le a whai o e to o lualau whanau. Ai te ua e tanga whaatau se wati. E saurua whaatau le wati, e saurua ave i le watali, e pe lo watali i malo wafine. O tusa o laua e tango ave maia. Whai o le wati lea, o le wati a oe. O lea laua e avea i le wati. E pule alana i le me whai le wati le na. O oe na whaataua, na e avea i ai, ai o laua e tu ina ia te i e pule ina ia.
A fai la te iwa o nofo ia lo watali i se aso. Ai te ua tango lo watali i fo wa ilana wati ma lo wa fafine. Pe tango oi. Ei, mai se au whanganga la fine. Ai te o tango fo wa ile wati malana wo. Se sifo ile le nunga au wala. Ke e waru wako alonga ka lo watali i kango fo mai. Kango ka kala langa waki ai fo wa ima masana wo fo le sa la ka fau. A faina tango fo wa ai ai te o toi sa uro watali i tangi mai te o whapea mai a oi whapea. La o waki la le wa ave ai foi e kukama. Hai la o waki la wa ave kukama. A fe tangi mai lo watali i te oi a oi o le tamami o tonu. Whapea la o le tamami o tonu. A fai te wa e latu au mai le wati e te wa e watu e fai le wo sau, mai le waki. Lai mo ave le waki. A fai te ua e alu atu ai whapea mai le tala le wo alo watali. Whapea mai te oi. O te le i tango whau. Sa tango au mai maa. Sa matala no a tango. Sa malia alo watali e au mai maa ule wati. A fai lai ke whisiri lo wakani. Na e kango ave mai fo. Ma kukama le waki. A tiu whapea mai lo watali. Ia no tango ave mana ia. Ia oka se ngā kalau whamakala atu. E pe whape nāla le wingo le mea leo le pule, ma le authority le tau tanu atu ai. Tu so le lalo langi, na whai e le atua. Tango la i o le atua tu iai le tangata e pule ai. Peitai, na tango le tangata ave le pule le ti apolo. Na loto ia le tangata e usta i le ti apolo. E le i mana o la i ai foi. E le a foi non, e le a mi o tonu la. Le tango le atua to e se i mai le pule. E au noa martutongi ino le tau e to e whaatau mai le pule, whaatau atoa mai a. Ona o lea, to e whaatau atoa mai a le wati lena. To e pe tutongi atoa le tau. O le au wala sa o le nai whaia. Ine ia mawhai, ona to e maua atoa mai ai, ia le pule. E ala no utam whai whaamatala le vaenga lea, ona o le atua la, mea le nai ala ina whai mai e su tātou te tatalo i le atua. E tatalo i le atua te selenga. A whai o lai whai mai e sila fia e le atua mea uma, le ale mea ala ina le tango le atua e awina ni tangata e oe, e whairo na finangalo. Le mea ala ina whaatali a le atua, se ilonga lava e tatalo given, ma tatalo oe le te mai mua mai, whato a minoi le atua e whaatau nuu ia, lona fit whato a le atua e whairo na finangalo. E se ale mea lina whaatari le atua. So o se taimi lava te wha ai e mana o le atua e whaise me le lalolangi. Pe mana o le atua e whaise mea. E mua whaailoa e le atua i lana perifeta. E mua whaailoa e le atua. Whai fo i le atua ia e se kielu. Alu e feta lai i iwi mamango. Alu e feta lai la upu i iwi mamango. Na whai i ai le atua. Se i longa lava lai e tango le tangata e tautalangia le upu le atua, fato a mawhai e le atua na ngalue. O te whaonga ina whapea o le, e pe o le landlord, la le tato e fo i tato tala o le landlord, o le o ia le pula le whale. E to alua la tenant lai tutono le laulangi, pe to alua tangata lai lisi tutono le laulangi. O lai lisi e le tangata, o la fo e lisi e le ti a polo le na ave le tangata le pule. O tangata na wala auria ti Apollo, i tono la langi. La la i tono la langi ti Apollo. O la ua la ia, la fa metal tu spa i o ti Apollo, o ia o le atu o le nei la langi. Ma fuana to e maua ti Apollo le title le na, ona na to i lalo i le tangata. O lea la, i le taimi le nei, fato a ele mawhaina sa wale atua faise me le la langi. Ele fa pe amana ole atua e sau e faise mea i lo o langa. Ele mawhai ana sau wale atua fai. Se i longa lava. Se i longa lava e tatalo oi. O lau tatalo ma e wha maua lalo i le atua. Tu sau wa e wala aulia le atua e sau e wha atino se mea. Pe sau e fai. Pa ua e avea wha atangana i le atua e sau e a foi. E fai le mea le te mana oi. Ia pei foi lao ma ua ia malo to lua. A fai nei o ma ua le lisi tutono le fale. A fai te ui se aso ke ia lo usau. A foi no le mea. O lao ake o usau o la iele le no tono le fale. La e fixe mea. E au no mo so ui loa.
e le ava no e le ami o tonu tu so la ua ia preaching le contract ia po ia solia le tu la fono e le mafaina sa wale le nor sa tonu le fale u ia ona le fale ai se ono le ua pui le contract ia po le feangainga fa pena fo ila le atua o le atua o lo o puia ia o mea uma lava o lo i tonu le feangainga le ilana upu fai mai le amatanga lava wa ia tu ina atu le lalo langi le tangata e pule le tangata o le atua la e tausi le atua ilana upu e le sau le atua fai so se mea e savali le atua ilana upu o mea uma lava la e fai le atua according to his word amen ona o ala mea o le ala le pata le atua o lo play le taimi le nei mea mua o i o le atua e le taimi uma le lisi o lalangi le nei amen e le taimi uma le lisi me le nana latua i Yesu e turi fafote moni la kama vo le sai orfanu atanu ai faliu mai ke mongi foi mai Jesus you come to torment us before the time for mai wa e sau turi e se matou ele i o mai le taimi la kaimi la kala ngoi ke mongi o lai loa e ke mongi e ele kaimi e uma le lisi ari ki Apollo uma le lisi lo langi e ko e fo email le atua e ele kaimi e uma le lisi ma lo langi nei o le atua la le atatu e tali lo le si vaenga le na totul tu se Jeremia po le ale involvement o le ale mea le atua la e fai i le lalo langi le nei e o ia lau le lea nodo lolangi. Au te manao ia te o ia e loa le atua le tātou te au o nai, malana involvement i le lalolangi le nei tātou te iai. Amen. Hallelujah. E te tono le tusi a Jeremia lo nam tā upe iwa. Fai upe lua tolu, lua valu. Fai mai le fetalai ngā, fai mai le upo le atua. O loo fa apeo na fetalai mai o Yehova. Aua na imita le tangata poto i lona poto. Aua na imita le tangata malosi i lona malosi. Aua na imita fo i le mau oa i ana o loa. A o le mita i nā mita ia o ia i le nei mea. O lea, ina ua mawhau o ia, ma ua i loa hau, o au lava o Yehova, mea la ia le atua e fai. O le whaia le alofa, ma le whaamasi nonga, ma le ami o tonu i le lalolangi, a wā o mea ia o te fia iai, o lo o fetalai mai ai Yehova. O mea ia le atua o lo o whaia i le lalolangi le nei, o ia o le atua fo mai e eiloa, o le atua na te whaia le alofa. O le alofa la o le atua. Le tātou te iloa lo na alofa. Mi some of us tātou te le iloa le alofa. Fa mai le tala Yesu, a whai o tou e le anga, tou te iloa a watu mea le lei maa o tou whanau pe a whisiri mai. Pe a asku mai se whaswhalawa, ai kuaku i se ala. Se i ai waku i se ngaka. Fa mai a kangi mea ko whangau i se whaswhalawa ko ke ave i se ngaka. Le ai. E a pefa me se i ave i se ala. Le ai. Fa mai le tala Yesu, a whai o tou e le anga, e ma whaino to a watu me le lei maa o tau whanau. E le siri e ala le atua. Tato au mai e le tū whaale tino. A whai o oil tina le te. E te alofa i lautama. A whai e te alofa i lo watali i ma lautama. A whai e te alofa i ai. E le aise matua alofa o whaapeona mafuta mai. I a au i le tutono le ministry le nei. To a tele i o tina o ta maa, e message mai a te amwhai mai Kevin, te talo i fua molo watali, te talo i fua ma, to a tele tanga to lai mai a lato prayer request, ono lo lato walofa i a lato whanau. Right? E le mana na o i mama i a lato whanau. A whai e te alofa i lau tama o il tinama lau tama e te alofa i lau whanau. Te whai atu ia te oi,
e sili atu na alofa le atua I lou atali I ma lou afafine nai lo oe. A faila o oe ma o leanga I tate alolofa e ta whanau, tate le mana na o mamai, tate le mana na o ola mativa, tate le mana na o ele sili e ala le alofa o le atua. Right? Ele ai masi tangata e sili so na alofa I le alofa o le atua. A whai te iloa tangi ina ua mai lau tama, te whai atu ia te oe, o lai matua I alofa I le atua. Ele o mana o le atua e mai. O le atua alofa. Fo mai o ia e whaia le alofa, ma le itula lea. O ia fo mai o ia na te whaia le wha masinonga. E whaingata ia o na malama o le tangata I le concept lea o le atua, o ia o le atua na te whaia le wha masinonga, ai o lai whai melituspa ia, o ia o le atua e whaia le wha masinonga. It's not my idea. Fo mai a le atua ia o ia na whetalai. Fo mai a o le mita ina mita ia o ia le nei mea ina ua mawhauwhau o ia ma ua I loa au. O au lavo Iova o le whaia le alofa ia e loa o le atua o ia o le atua alofa. Ia o le a lava si alofa le laulangi nei a whai ke kangi I lau kama I ua mai. Whai atu ia te oe sili ainga ngā alofa le atua ia I lau tamana I lo oe. Ia. Lai mato e alofa ele atua, mato I mana o le atua wha malolo, ai si ar mea ringa le wha malolo ele atua. Si kako kakalngoa pea si wha malama, ina ia eiloa. Fo mei wa whano o tangata le le ause malama. A mene so ni meilo na nganga. Ma le wha masinonga la. E whaila e le atua le wha masinonga le laulangi nei. O lana le na, o lana job description le na, po lana ngā luenga le na e whai. O ia, so se mea e te wa ai le alofa. Amene, o le atua. Amene. O le wha masinonga. La tatou le o I tusi. Ona la nisi o tusi la tatou o ai. Ai le utanga e vali atu nisi o meo tau wha masinonga judgment ai tutono le tusi pa ia. Amene. Ina ua pa ule ulua I tangata I tutono le kenese I tolu fai upus fuma le wha. Ana I lusu whatango e wha maulalo. Ina ua pa ua le tangata. Ina ua aide la au I loa aide le leima leanga. Na tango ai le atua fai le wha masinonga. O le wha masinonga mua le na fai e le atua tono tusi pa ia. Na wha masino ai pe na wha asala ai a tamu maeva. Le na tuli e se ai matutonu o le wha to anga. Le na tuli e se ai matutonu o le wha to anga. Ina ua la ai lea. Ile la au na wha asa ina e le atua. Amene. O le wha asalanga la na po o le wha masinonga le na a le atua. O le anga sala la le nana. Le na whai a tamu maeva. O inana no o mai ele anga sala ya tātou uma. Le tātou whananau uma mai loa I le anga sala. Pe ua tātou whananau mai ua tātou woti wha le anganga. Ma tātou wa awhia uma ai I. Au te manao ia te o te tai lau manatu I le whina ngalo le atua. Ia ei lo le mea lea. Ina ua whai e le atua a tamu ma eva. Ele I aise intentional le atua I pa u a tamu ma eva. Te ua wai eile taitonungo nisi whapea sa whina ngalo le atua I pa u a tamu ma eva. Ia sa wele o prokalame le no, that's not the best will of God. God the Father o langa best will na iai po le lona whina ngalo na iai. Ia tu mau a tamu ma eva. Ele I whina ngalo ai le atua. So o le best will la na o le atua. Lona whina ngalo le na. Whaitau whala le tusia Roma. Whamele tusia Roma. A wā ua whaato I laloina mea uma na whaia I le uvali. Tusa na mafua o na iu le lalolangi pau mafua o na uma mapala lalolangi maoti o e oti au. Amene. Mafua no o le oti ati tātou. Ono le mafua anga o le anga sala atamu eva le wo o mea tātou whaitau la tusia Roma whai mai. A wā ua whaato I laloina mea uma na whaia I le uvale. Ua pēle manu palala au oti le tangata ua I uma mea uma I le uvale. Whai mai la ia. E le o lona loto lea. Ai peitai ono o ia na whaato I laloina ai. Amen. Whai mai le upor tuspa ia. E le I loto I ai le atua. A tonu e whai mai nisi ia langa mga ole koe oki inga ia a fuingo ia sala aka uma eva
That's not God's best will. E le o le tumutumunga le nā, o le mana onga le nā o le atua, pei fe oi malo watali i malo wafafine, a tonu e se moi mitinga ia te oi te mana o ilo watali e whaapea le mawalunga o se la asanga o lana a onga iai, ai umai fonga wale au sia e lo watali ia po pe o la ise mena e mana o ilo watali e whai, ai umai fonga ele i whai e lo watali i pele i au i ele tamu whainga lo watali. O lala iai lea, o la iai lo mana onga numera tasi po lo best will la iai peitai, e le o whai e lo watali. Pe fa pe na fo ina le atua le tama, malona fina ngalo, e iai le best will la le atua na whai e le lalulangi. Peitai e le au sia le tangata. Fa mai lo tala tuspa ia, fa mai awa ua whaato i laloina mea uma na whaia ile i uvali, e le olona loto lea, ai peitai ona o ia na whaato i laloina ai, ma le wha moe ia tuu sau noa ia lava mea na whaia ia i le wha polonga hina e le i uvale, ai o i le saolotonga o le whanau a le atua e manu ia ai, a wā ua tātou i loa, ua oi whaatasi ma o ono whaatasi mea uma lava na whaia, ua o mai lava i ona po nei. O le teimi le nei, o lea e tala noa mele tusia Roma ina ua o lei uvale fa mai o lai o ono le lalulangi, the whole world is groaning, the earth is groaning. A o ono no na winga wa matua wa toia ina lalulangi se upo whaafai ngofi. Wa matua lalulangi wa toia ina lalulangi. E yele teimi o laua, lai fa mai scientisimo meo tectonic plates, ia o le a lavan tūlango o le climate change, e maafua uma mea le nā, ona wa matua le lalulangi. O lalai o ono le lalulangi wa lala a pala. So se fale, pe o le fale, e pala le fale. Pala mea, pe o lava le lava se ofu e pala se a, o laua e ure i uvali. Ai lo le fina ngalo na o le atua. Ai fa mei le o loto iai. Ai o le lava na, fai e le atua, ina ia mawhai ona toea, le si plan fa aola o le atua lau fai mele, le si ana plan no fai mai ala ia Yesu Keriso. Amen. Hallelujah. E le o fina ngalo la ia le atua po le best plan le atua. Ai o lea, ina uanga sala tangata o inana sa wai mala o mea o malava. Ina uanga sala tangata. Ai le o fina ngalo ai le atua. It's not God's will. Ia tono kene se fitu na il fa masino nga le atua ile lolo il taimi o noa. That's another judgment. Wa fu fa metala tu spa yo le atua na te fa fa masino nga. Ile lalo langi. O ia no wa tu putele la sala fa ile atua fa masino nga. So pe o le upula fa metala tu spa yo ia fa le manuia ma le malaia, ma le mala. O le mala na tal noai, o le mala o le wha masinonga, ai le o se mala o le angasala. Pe o le mala fo ile le wha pia o le fasio tangata, kango le fasio ki ele mai le atua ni fasio tangata. Ele fina ngalo ile atua ni tangata ngā oi, no, it's not from God. O mea na mai le o le anga. O le atua ai o le atua le lei. Ma i o le tino, it's not from God. O mea umalava, ele afo, me le anga tupulo langi, mai le ti apolo le mai le atua le lei. Amen. Fa masino nga le atua ile olo i papelu, kene se sfuma tasi fa upe lima mariva, tango o fa ese ina inga ngana. E te vai fo le tono tu spa ia na ele fa masino nga le atua il tu se e soto e fitu, le fa sfuma lua i mala se fulu nai ai kupito, o na te vai ele mala na po o le anga le nana mai na, o le wha masinonga le atua ia ai kupito. Te wa ai fo i tono tusi i wha masinonga le atua ia foi. Ia so koma mako moro. Ina uanga sala, o le anga sala, o le wha masinonga la le atua. Ono o le atua e whaia le alofa. Ia foi na te whaia wha masinonga ba. Te manao ia te o ia e loa le alofa o le atua. Upa tu spa ia fo mai e tele vave lo na alofa, ai tele ngese lo na toa sa o le atua, ele mana o ele loto o le atua e fano ma oti seisi. A tatou tala no lo lai le wha masinonga. I really want you to see this, ma e appreciatinga le mea na whaia e le atua. O ia te whailoto ia te o le atua na te whaia le wha masinonga. O le mea lea,
Na tango I loa le atua au mai lo na atali. Amene. 2,000 years ago, na whaia I le atua le judgments of believers. O ina na tango I le atua whai le wha masinonga o tangata wha atua. Lua afe tau sanga talu ai, na whaia I le atua le wha masinonga. Tatu atu mua le tusile a Ioane. A lot of us, we quote the scriptures, ia le scripture lea, but e te taunu tātou wa ai, you know, I o tātou I loa le fina ngalo o le atua, I tutono le Ioane le toru sfuma le ono, whamere tala le tuspa ia, a wā ua whaapea lava o nā alofa mai o le atua I le lalo langi, wa ia au mai eilo nā tali e to atasi, ina ia le whano se tasi e wha atua tua ia te ia, a ia maua ia le ola e wha avavau. Pea no ufa ia to le atua na te whaia le judgment. Lena tātou wa ai I tua le whenginga tuai e o fo I le atali I o tā vita lena oti. Tō mana tua fo le atali o tā vita lena whanau mai I le afoi. Oi fo le nō le whawhine. Oi fo le nō le tō le afoi. Mo ngalo le ngō le whinge. Le sa whanau mai le ko lua o te au lena le angasala tā vita. Le nō na whanau mai le tama lena ana pongi tā vita ena oti lava. O le alme ngā lenga o ke kamanga. It's a judgment. O le whaamasinonga le atua. O le whaamasinonga le atua o na whameritana le tuspa ia. O le afo te tongi langa sala, oti. So se mea lava I te whaia I le whenga inga tuai. A whaia se lo turni mori e ke oki. Kuka le moa se, le kukanga le moa e oki, whalai whaia moa e le vela e oki. O le ala lava le mea te whaia whengi tuai e le sa o le whainga. E oti ala tali. Mele na ona ole atua e ato atoa. Perfect. Leisa sina mawhai ona I ola ina le standard ole atua. 2,000 years ago, na whaia I loa e le atua le wha masinonga mo tātou. Mo umara na whaia le atua le judgment lea. Au te manao ia te oe. Tātou wole tusida Isaia. Isaia alo nam tā upu e 5:13. O ina whaia I le atua le whaamasinonga o tangata o le lalolangi, the believers tangata o le whaatuatua. Na tango I loa le atua li lingi lo na toa sā. Ma whai le whaamasinonga o le tangata. Ai tuu umailunga o le tangata e toa tasi. O le fina ngalo o le atua le tama. O lana awala whaaola lea. E escape mai eipe alu ese mai le tangata mai lana whaamasinonga. E loa e le atua. E le ai mas tangata e sao. E le ai mas tangata e tusa pe sao pe na te ausia ia lana le standard po le la asanga le atua. For mai le tala le tuspa ia we all fall short of his glory. For mai awa ua whaapea lava o na anga sala tangata uma ma ua le o ai le mamalu o le atua. So tangata uma lava la, le ai mas e isi o ai lava se whai la haunga, mas ka ngaka maka ukia I kongo kuspa ia, pe kelu mose, ka ngaka umar tuspa ia la le kaku whai kaukuai, le ai mas e si o la tauna ausia, le maka le ti le afoi, le ai mas e si o la tauna sao, pe sao I le langi. Tangata ina la tau sia le tau la fono, le ai mas e si ausia le standard lea. Tango lo iloa, la iloa le fina ngalo le atua, no one. Tango lo le atua whai lo le whaamasinonga. O le whaamasinonga lea le atua, lea la tātou te afoi. O le toa sā leo le atua, malana whaamasinonga mo tua o tōsa se teime te whaitau wai I le whaamasinonga I le lolo o le toa sā o le atua I tusa malanga sala. O le toa sā o le atua, ono o iana te whaia ngā ruenga whaamasino. E le mawhai pe, le na tātou talino e le asolua, whai roe na te le whaia ngā ruenga whaamasino, lono wina le o ios whaamasino. Peitai, e ta tau ana whaila na ngā ruenga whaamasino, ono o ia o le whaamasino. Ai whai mai o ia na te whaia le alofa, na te whaia le whaamasinonga, ma le ami o tonu. O le atua la o mea nai tolu e whaia le atua. E mana o la le atua, so se teimia sau I le atua e whaile ami o tonu, e sau le atua e whaila na whaamasinonga. Peitai, according to his judgment standard, e le sao le tangata. Po lea lava lofo I mai ke ola pa ia, ke le kai e sao le standard lea. Nei masisi e sao I.
a tonu te ua a faisi ta epipelo 5 tausanga yo already a fai le te mai mo mal temi nei. I'm telling you we already miss it the first chance. O le temi ana e kama epipelo anga e faia mo lui se oli already tatou i se oli uma le ise sio tatou e sao ai le vaenga lea lolo e le atua le la fai fa masinonga tango lo le atua fai lo fa masinonga o tangata tonu. And I want you to see this from tala to spaya that to pick up from verse 4. Oh, let's pick up from verse 3 for my ua ino sia matu la fo ina o ia tangata o le tangata fa no noa ua masani fo I ma le tinga e peisia I ua alo ese mata ia te ia ua ino sia o ia ma ua tātou le mana tua lava o ia foi mai e moni ua na tau ave a tātou tinga amene te leilo ia o pole aso fai tau pa o tātou you me tātou uma lela ver foi upule na foi mai e moni wana tau ave a tātou tinga mana tau ave o tātou whaanoa noanga a tātou whaanoa noa a ua tātou manatu o ia ua taia ua fasia e lea tua ma ua whaatinga ina a ua manua o ia ona o a tātou sori tū la fono o le pepelo ma le ngaoi ma mea umalava e whai e Kevin e totongi I fo mai a ua manua o ia ona o a tātou sori tū la fono la veai o e mauanga sala fo mai ua momomo o ia ona o a tātou a mio leanga o le a oa inga e file muai tātou sa iona lunga lea ona whaalava lava fo I ua malolo ai I tātou umana tutongi fo mai mo I tātou ona whaalava lava o malolo ai tātou o I tātou uma ua se I tātou e peo mamoe ua taitasi ma whaasanga I lona lava ala a ua whaao o ia te ia e Yehova le a mio leanga o I tātou uma tātou tue whaitau o tu whai upe ono na o I tātou uma ua se I tātou e peo mamoe le ai se si o tātou e ato atoa le si o tātou na making a le standard a le atua a o ia na te whai ar whaamasinonga one day peo no whai atu ia te oe e whai e le atua ar whaamasinonga e tele appointment e mawhai ona e misia a tonu e whai lau appointment e whale mai e misi a tonu e le aso e whai sau appointment I o I se sau interview o ngā ruenga te misia te lole appointment e le mawhai ona e misia o le oti. Malesi appointment o lo tu le whaamasinonga le atua. These two appointments le ai mase sio kako e misia. No one missed those two appointments. O le appointment a le oti ma le whaamasinonga. Ai foi mere tala tuspa ia. O I tātou uma ua se I tātou e pei o mamoe ua taitasi ma whaasanga I lona lava ala. A ua whaaho'o, tanga o le atua fa mai, a ua whaaho'o ia te ia e Yehova le a mio leanga o I tātou uma. O le whaamasinonga la a le atua ia Kevin. Amen. O le whaamasinonga le atua ia te oe, le te mai mua mai. O le whaamasinonga le atua le tamai ia te oe tusama a mio leanga ma mena e whaia ma o a mio leanga mena whaia. O lana whaamasinonga, wa tango le atua ave tu I lungo Yesu. Amen. Ia e loa le mena whaia Yesu mo ai. Whai mai. A ua whaao o ia te ia Yehova le a mio leanga o I tātou uma. Tātou uma wa I lunga o mai a Yesu. Whamela ia. Na whaasau wa ina o ia, sa tinga ina foi o ia, ai le tautala mai o ia. E pei o le tamai mamoe ua taitaina ia, taitaina ia fasia. E pei o le mamoe foi I lunga o e sele lona fulu fulu. Ua whaalolongo ia o ia foi ua le tautala mai. O le whaasau wā ma le whaamasinonga na ave e seina ai o ia. O ai foi na te tala ina lana tupulanga. A wā ua vavai e seina o ia I le nuu o tangata ola. Na taia o ia ona o le soli tū la fono a lo nuu.
Amen. Na to'ofia o ia whai lona tuunga mau whaatasi mai e pango tata. Ai peita isa i le mau oa ina ua maliu a wana le whaia e ia se whaasauanga, ua le ai fo i se pepelo i lona fofonga. Foi mai a ua fina ngalo Yehova e tu i momo ia te ia, ua ia whaati ngā hina o ia pe a whaina te whaia se taulanga mo anga sala, o nei loa le e ia o lana whanau e wha leva hina o na aso o le fina ngalo fo i o Yehova e manuia le ia te ia. Ona o le ti ngā o lona nganga na te iloa aila na whanau, e malie ai o ia. O le malama mai ia te ia e ta ua mio tonu ina aitanga te toa tele, e la au na ua mio tonu, a wae tau ave e ia la tau ua mio leanga. O Yesu la, na maliu mai e tau ave ina lau malau ua mio leanga. Fili o i mea nei e lua, le la ua tua fili ngai te whaia. Fili oi, pe e te manao e te tango e totongi lau whaasalanga, pe te manao e te alu e te tūtū i le whaamasironga le atua, e te alu e ave ila wami o tonu mau ngā ruenga. Fili oi pe te manao e te ola i le tūlanga na, pe e te manao e totongi e Yesu lau sala. Amen. Filinga na e lua, totongi e Yesu lau wanga sala, pe e tangola o e totongi. A whai e totongi e oe lau sala, sa ta pena la mo se oli. Ta pena le lei e whaavavau se oli wai le aima se sao le whaamasino ngā le atua. No one. A o leo wa au mai e le atua le tangata e lavia ia, mai lana ami o tonu. Lea lau ia au mai ai loa Yesu, ma au mai ai loa. Tato whala le tu se e pelu. Amen. Hallelujah. Fili oe. Pe totongi e oe, lau sala. Pe te mana o e totongi e Yesu. Wa o le whaasalanga. Le na whai e le atua. Na whai e le atua mo le lalulangi fo mai. A wā ua whaapea lava na alofa mai o le atua i le lalulangi. Amen. Na ia au mai elo na alo pele. Aise a, e lavia ia mai ai. Ona o ia e whaia le whaamasinonga. O e lo or kusia whaalinga e whaai ur whaamasinonga. That's the last chapter kiva ai le whaamasinonga. Great white throne judgment. Ai te whaai e le whaamasinonga o le na fuasi na sina. Whaamasinonga le na, le ima se sia e pasi le whaamasinonga le na. A o le ua sau Yesu vave whai le ua vave whai e le atua le whaamasinonga. Mo tangata tali tonu, lea mo afo, mo tātou, ono lo nā lofa, tango loa whai lo le whaamasinonga lea. Whaamasinonga la lea, watutongi yanga sala. E se lea ta mai o lea tuar whaingo le awala, le tono tu se e peru lo nta upu e lua. Whai upu e iwa nai whai mai ai, a ua tātou I loa, o ia o le na whaamau la loina te isi a ngelu o Yesu lea, le tano ia Yesu, ua whaapale ina I le mamalu ma le vi inga, ona o le ti ngā o le oti, ina ia o ia te ia le oti ona o tangata uma. Tangata uma, I le alofa tu noa o le atua. Amen. Hallelujah. Na ia whaia uma mea uma nei, mo tangata. O le whaamasinonga la lea, le whaamasinonga oe mau, au e mai moa mai, wa umalo judgment. E le to e whaamasinoina o e whaamasinonga laulangi, lea tatu tano ai. O lea ua uma na whai le whaamasinonga lea tua mo oe mau, le mea le nana na lilingi le toa sao lea tua I lungo o lona atali. Ona o lana whaamasinonga le nā mo au. Wa uma lana whai e Yesu, wa uma na tongi Yesu le tau o lau whaamasinonga. O lea la ua live free au. Tu sai vatu pepo whaamasinonga, e no kiutia ua umanga ve ese Yesu le whaila o lau whaamasinonga, e le koe alu o sa whaamasingo. O lau sa sae e Yesu le lau pepa na ua uma na tongi, paid. Ai kongi fo ilile wa ve ese wa uma na whai to tongi. O ina, e mafua ai o na tātou wa ai le tusi a paulo le Roma mua, le Roma e valu. Nai whai mai, le whai upu mua. Whai mai, ole nei,
ua le ai se whaasala i e o ia ke riso Yesu. There is no condemnation, no judgment for those in Christ. Ai se ale mea wala i ona le ai se whaamasinonga, because Jesus already paid for your judgment. Wa umana totongi Yesu lo whaamasinonga, wa umana alu Yesu o le whaamasinonga le atua, wa sau Yesu, lo wa umana whaie le atua ya Yesu na whaamasinonga mō tātou umalava. Mele nai ala ina vatu re fesili, o e fili e whaie oe, totongi e oe lau whaamasinonga, po o e fili e whaie Yesu le whaamasinonga mō ai. Wa umana na whaie Yesu le whaamasinonga mō tātou, oi, lo wa umana totongi Yesu, ia po wa umana whaie le atua le whaamasinonga, o lo whaamasinonga wa umana whai. Pau le whaamasinonga la eto e tanoa le tusia korenito, ren tātou tanoa le si aso mo la tau whai mo i kua kako Bible Study o le judgment seat of Christ, na e whai e le whaamasinonga o tātou ne ia ke riso. O le whaamasinonga lea, le whaamasinonga i lātou ia ke riso. La e tanoa i Paulo, le whaamasinonga ina ia tātou ngā luenga. A whai e ini ngā luenga na e whai e le whaatua e tū mau. A whai e inga ngā luenga na e whai e se sele a nganga na e whai e. Whamata le tusipa i e mū umana ngā luenga. E mai mau ngā luenga. E le eiso na tauhi. O le whaamasinonga la a oe le tutu i tātou. E le to e whaamasinoina i tātou le whaamasinonga a le atua wa umana paid. Po wa umana whai le whaamasino ngā le atua mo e mau. Ai o lea la a whaamasino a tātou ngā luenga. O whai i tauhi. O au whai ngā kaulanga ngai ave le loku. O ha umani ni tupe na ave le lotu. O le aso lea la aluaku ai. O lea la iloa i. Po o where kupenga ave le whaakua. O where kupenga ave le fia iloa. O where kupenga ave le kulanga o le fia siri. O lea lava le motive na e whai ai. E maua uma le aso lea. E sao lava la lo wanganga wa tala Paulo foi mai. E il tangata e watu le aso le la whamkala e Paulo foi mai. E mu umalanga luenga. Umu umanga luenga. Foi mai e sao lava la le anganga ono ke riso. Ai le ise tauhi. Foi mai la yo Paulo. E pei or kangaka ngā mo sua. Foi lele. Pesi kangaka ia ka ilo ia ki oipo e kau picture inga ngā mo sua wa levan kou malanga mai overseas o kou levan kou malanga mai ko kele o ko ilon me ka ngā mo sua. Yo ngā mo sua ka mafoi le o le asu foi le o lau sakala sa fai. E uma foi wa ngā mo sua uma lo ofu foi le mangongi mai lo ofu le. A fai la e ke la kurunga le langi. A kong e mangongi uma aku ia red door ma me different kind of perfume fo ia tangata la ngei malako ai alu aku oi la ke mangongi nga mosu aku e te sao ala le langi pe le mele ma se no fa ia tuai e ke sao le langi e ke laku e fe e so le langi e le iso kaufi ke laku e kilo kanga mai so ke longa le pau ale o me fa le langi me anga i lo so ke fa maongi lo anga i lo ke fa maongi le upu so fa mai me ra le mo war fia to tele fa na o Yesu o me la so le ko mai so misi ako ai o lo o mana tongi la le judgment le afoi o mana fai le e Yesu le fa salanga o le afoi fai le tua le fa masinonga mo o e ma o lungo lo natali 2000 years ago le ala o ta tola e le to la via la tato le judgment al mana ye le o tu singa tu pa ye i tala Paulo ma na to le Johannes fun ma le lua ata to le yo tu sia Paulo Johannes rom ta upes fun ma lua fa upa to fu matasi o ina amen ina ua Maliu Yesu. Amen. Wa umana fai e Yesu ina le fa masinonga mo fai le atua fa masinonga mo tangata. At the same time, wa fai fo il fa masinonga o tangata le tonu. I want you to confai fa mam lamal vaenga le ona taua lo mam lamai. Tu so le taimi lea na fai le atua le fea ngai le atua malalangi. Le lalolangi tatu iei. O le taimi lava na fai le atua le whaamasinonga o le lalolangi uma lava. Ka ngaka le karikonga fai le atua le atua whaamasinonga uma to o mai lungo Yesu. Fai lo ina le whaamasinonga. At the same time, wa fai fo ima le whaamasinonga o tangata le talitonu. Fa meile le oane lea e sulufa pitoru tasi fa mai.
o loo whaasalaina nei le nei lalolangi, e tulia nei le alii o le afo, o le nei lalolangi. Whamatala Iesu, o loo whaasalaina nei le nei lalolangi, o le la aru Iesu e maliu i, le la saungi Iesu e maliu. Ai whamai Iesu, ono le mele la aru Iesu, o ina le la a mata iloa na whaasalaina fo le lalolangi nei, whaasalaina tangata le tardonu. E mafua la o na alu le tangata I se oli. E le mafua na alu o na tano fasioti se tangata. E mafua na alu I se oli o na te le italia ina le Yesu e vea mari mfaaula, na te le italia ina le taune na tutongi Yesu. Pe na te le italia ina le ungol wha masinonga lua afe tau sangata luai. Ke le lope o e malama I mei o whaamasingonga. Ai ese fo le mali o whaamasingonga. Ke laku I mei o whaamasingonga e whemai ia. O kusa I mai a inga male I unga o le tausanga tasi iwa ono tolu. Le o whaamawina I. O le o tau e ona le whanua lea. Kusa o le unga ngal whaamasingonga sai ai. O kou lenga maa lor whaamasingonga lea. Leila o kou e onga. E whape nā fo I la. O te leiloa ia te oi. Ai wa umana fai ele e Yesu po umana fai ele atua le unga le whaamasinonga lua afe tausanga. O laua ia au mai a Yesu Keriso. O le mea lofa fo ai fua. E le ai mase sio kako ko ngia se kau le mea lea. O lo walu le langi e kele ko ngia kau talia na tutongi Yesu le tau. O le mea lofa la na fo ai fua ele atua. E tā ua la. Te la tula le siva inga le lo tu ia tatu si le ese mai I tono le Ioane lea. Pe no fai atu le tuele lei o ti Apollo le anga. Falongo foi fetalenga Yesu. Mai a fai fo e faalongo longo se tasi ia upu ai le tal tonu iai. O te le faasala ia te ia. Amene. A wā o te le isau e faasala I le lalolangi a ia o faaolaina le lalolangi. Fai mai fai upawhawanu. O le whaalea o ngā ia te au, ma ua le talia o upu, tā ua le upu le atua, o ia te ia le tasi na te whaasalaina ia. E le o Yesu, e ia le isi ngā ki whaasalaina o ai. Ia tali o le whisili na, o le tātou o kiusa. Whamarita la tuspa ia. Whamai o le whaalea o ngā ina ia te au, ma ua le talia o upu, o ia te ia le tasi, na te whaasalaina ia, e le o Yesu e whaasalaina o e le isi na te whaasalaina oi, o le anga. Le ala inga kupu me ati tātou. It's not Jesus. O le atua I ele lei. E tā ua la amio tonu. Mene, hallelujah. Whamai le tāla le atua, o mea ia whai ele atua, whamai o ia whai ele alofa, whai ele whaamasinonga, ma le amio tonu I le lalolangi. O le atua la, wa fili le atua I mea umalava. E ala e tusa malona a mio tonu. I tonu le Roma le tonu. Amen. Roma e tonu. Let's pick up from verse 21. Whamatala tuspa ia. A o le nei, ua faalia mai le a mio tonu a le atua. Kua maangai al whamkalanga me le tuspa ia. Le mio tonu a le atua. A ole nei, ua faalia mai le a mio tonu a le atua, e le o iai le tū la fono ua mōli mau iai e le tū la fono a toa ma le au perfeta. O le a mio tonu a le atua, le ai ma se mea le tū la fono, ma mea le tusi au perfeta. E a fo, o iai tutonu I. Pe iai se a foi. Po iai se a mio tonu a le atua. Sa oe whamkalanga o le mea ngā. You get what I mean? Yes, yeah. Whamela ia. O le a mio tonu lea, a le atua, I le whaatua tua I a Keriso Yesu. O leo wa umana whai e le atua le whaamasinonga I le lalolangi, I lungolona atalii. O le a mio tonu la le atua whamai Yesu, o leo wa whaasala fo I le lalolangi mo I latou I le tonu. A whai e te fia I loa le a mio tonu a le atua, o le a mio tonu le a le atua.
fea lava le lotu nai te lotu ai, ma lau talitonunga nai te talitonu ai, e te le sao ai le langi. O le a fo i le tele o au tupe na fai, e le o sou au wala le na whaapeo ni ngā luenga, o le upo le tuspa ia e le o ngā luenga ina ne i mita mita se tasi. Ai whai mai te tala le tuspa ia, o le a mio tonu lea ale atua, i le whaatua i a Yesu Keriso, e o i tangata uma, mo tangata uma foi, o e whaatua au waele ese lava. A wā ua ngā sala tangata uma lava, ma ua leo o i le vi inga mai le atua, ua taua mio tonu ina fua i lona alofa, ua taua mio tonu ina fua i lona alofa tu noa. Si koe whai kau aku. Ua taua mio tonu ina fua i lona alofa tu noa, i le tongiola ia Keriso Yesu. O le ua tuuina mai i luma e le atua, o le e fina ngalo malie ai le whaatua i lona toto. Ina ia whaali tino ina mai lana a mio tonu i le tauia, whalongo, i le tauia o anga sala ua mawai i le whaapale pale o le atua. O e muanga le tala paulo le tala tusia Roma le whamai. Na whai e le atua Yesu Keriso na umaina maliu, ina ia e whaalielo na amio tonu, ia awai ne i toe tauia le anga sala na e whaia. Amen. A whau se anga sala nga e whaia ngawhia e sala mongei, e le kauia e le akua. Wa umana tutongi, wa fufuru e se le atua, whamai e wha maa ngalo, ma wha ngalo, whamai e a, na te wha maa ngoto a tātou wa mio le anga i le sami lo loto. Tele teimi tātou te oko e wha ngoka mai a kako wang sala, ma wha iloa, a ole atua, na ka kango kongi sami loko ki whiu e su e le koe maua. E se le wha maa oni o le atua, whamai la ia, ina ia wha ali tino ina, mai fo ila na a mio tonu, i ona pō nei, ina ia iloa ai o ia o le a mio tonu. Ma ua taua mio tonu ina, ia le ua whaatua ia Keriso, o ia Yesu, o ia tāuai, le mele o te whai atuai, fili oe, pe tango Yesu e totongi lau ai tālafu, i le atua le tamā, ma lau anga sala i le atua, pe totongi e Yesu, pe tango oe totongi. Ai o le tātou whaamasinonga, tātou tangata whaatua, wa umo na whai e le atua, already i lona atali, 2,000 years ago. Whamaila ia, ole nei, o i whea le mita, ua vau ia, i se whea tū la whono, o le tū la whono i ngā luenga ea, e le ai. Amen. Si koe whaikau, ole nei, o i whea le mita, ua vau ia i se whea tū la whono, les tū la whono i te iloa e, o le tū la whono i ngā luenga ea, whamai a, le ai. A o le tū la whono i le wha tua. Faith. We are justified by faith. Saved by faith. By grace. Le alofo le tua whamai la ia. O le nei, ua tātou tā ofi e taua mio tonuina le tangata i le wha tua e le o iai ngā ruenga o le tū la whono. Whamai la ia, na o iu taia e atua i le atua. E le atoa e fo i manu ese, i oe atoa fo i manu ese. A waa fo i o le atua e tasi lava, na te taua mio tonuina i le wha tua le ua peritomeina. Atoa ma le ua le peritomeina, ua iai le wha tua. Ole nei, e wha le au ngā ea e i tātou le tū la whono i le wha tua. Awana i wha pea. A ua tātou whātua mauina ai le tū la whono. O le whaatua la ia Yesu Keriso, o inalo tātou mapusanga, o inalo tātou alo, o ina tātou te mapu ai,
Ua uma ona ia faia le whaamalolonga, ua uma na ia tutongiina le sala, ma tātou uma la, fa mai la ia ele ia se whaasala o i lātou o ia ke riso. O le mea la le ala ina tāua le launga tu peo ke riso ia te oi malo fina ngalo. Fili fili oi a e tali tonu ai, vi ia le atua a e le tali tonu ai, ia o le mea le nā inungo oi. Ai o lea fo i la ua fai e lea tua. O tangata le tali tonu uma, e oi se oli, tu sa lava pon tangata le lei ngā ruenga. Ai ona lato te le Italia ina le faa masinonga le ua uma na fai, le unga o faa masinonga na fai 2,000 years ago, e ala ia Yesu Keriso, ua uma na totongi e tātou wangsala. Amen. Fumela tala tu spa ia o i lato uma o e na talia o ia mwha atuatua ia te ia o ia amatu ai o lea manuia e ta ua i lato o whanau a lea tua. Fumai o lea tua na te whaia lea lofa, na te whaia le wha masinonga, ma le ami o tonu le lalulangi, e loa lea tua le te au au na iai. Lai whaia lea lofa, e alofa lea tua ia te o e mena na au mai Yesu, a wā ua wha pia lava na alofa o lea tua i le lalulangi. O ia au mai elo na alo pele to tasi. Ina ia le whano se tasi e wha atua tua i a te ia. Ai a maua le ola e wha vavau. Wha manuia le atua i lau sāwalinga a whai o le te mai mua mai dina ia fiafi e te fia whaia le te talo o le wha. Talia ai Yesu ma e talia ai le i unga o le wha masinonga lua awhita usanga talu ai wo umana tutongi ai Yesu lauanga sala. Ia wha tai mai upotana le upotuspa ia wha mai tadonu i lau loto. E o mai ai le ami o tonu tau tino i lo ngutu, e o mai ai le ola. Fa mai la ia tau tonu i lo loto, wa me tau tino i lo ngutu, wa ia whaatu ina mai ke riso mai na ye uoti. O le tātou tau tino ngare nā, o le tātou te tau tino i o tātou whaatu tuanga, o Yesu o lo wa lii ma lo whaola, o ia lea tātou tea, sao whanga i le malo lea tu. O mea umala, it's through Christ, in Christ, one way. E one way ia le alu langi. Na o Yesu, ele Yesu si awala. Leila fa si awala. Na o Yesu, e fia tadia Yesu e vea mali in faola fa te me upo talo nei le tualo mātou te mā. Wa o whaalongo i lau upo le nei a fiafi. Wa o wiloa o a o re tangata ngasala. O a o re tangata i le atoa. O a o re tangata e le tonu lau sa vali o luma. Tama a o whaalongo i lau upu, wa o filifili i lau loto le neia fiafi, o te whaamawalalo i o luma, e ala i le toto i Yesu Keriso, whaamama ma whaamangalo i na aia uanga sala, whaamama aia u, ma whaasa o loto mai aia te au, mai lau whaamasinonga. Fesoso ani mai oe, i le neia fiafi, o te tui na atu ailo nei tangata ma o tau tino, wa e whaatu ina mai Yesu Keriso mai na ye uoti. Wa o filifili fo ilo loto le neia fiafi. E talia ina ai Yesu Keriso e a vea mo ua lii mo ufaola. E aso umo lo uola. O ia, wa ia tutongi ina uanga sala. O ia, wa ia whaia lo umalo longa. O ia foi, wa ia whaia le awala mo au. Au wase le lenga o au mala au fio. O Yesu Keriso, wa o filifili, e au auna ia te oe, yaso umolo uola, ono o Yesu, amene ma amene. Mi ia le tua, a whaina e whaia le nā tatalo, te talia ina ai Yesu e vea mali ima whaola, ia so savalinga whaaleanganga, ia e aona a mata i le whanau mua mua, whanau whaaleanganga. Tauna e ola mua mua whaaleanganga, whato a e sa vali rola i o whaaleanganga, whamanuia le tua i lau sāvalinga, na ua whanau lo wanganga e ala i le talo le whaatua na e whaia talia ina ai Yesu e vea mali i mwhaola, ia e a vea i oe, mata li i ma whawhine o le atua, whamanuia tele le atua ia te oe, ia malau sāvalinga, ia i le isi fo i la sanga, ia wa ia i le olanga, whaamanuia le tua tātou toi whei loai, ia i le asu sā, asau nei le i tūlai lua le tātou sau ni ngā lotu, ia ma se upu whaamalosi fo i mo i tātou le asu sā, ia e wha fo i elivi i ngai le atua, mara teimi nei o Kevin Uluiva le nei, a lofa tele mo oe, tātou toi whei loai, wha soifua ia.